Comrade Panyaza presented himself to the officials of the ANC and provided an explanation. Muzira panda wa lihoro la ANC vunduni la Gauteng bo Panyaza le Sufi baka kudano na baranga panda lushaka wa lihoro. For the support that we will normally give to this family is quite important. Babazira po banaledi pala Soweto bakati babushushwanga mfuza abana batanu bebaroba ngamurahu haula masimba ebarenga chimausuni cyane potsini. Ndali madekwana hariko batanganiza kama Mafhungo Tshivenda panoka SABC 2. Muzira panda wa lihoro la ANC vunduni la Gauteng bo Panyaza le Sufi baka kudano na baranga panda rushaka alihoro bo Sufi bo bizori babuziseswe ngabo ofisiri baurwane ba lihoro marugana na maifi abo ani akwama uso wa mbumbano ya uti amaoro kana GNU ndikare unandabalero za uri baranga panda alihoro ANC vunduni la Gauteng kati na vunduni la KwaZulu-Natal bungaparadziwa. Mudzirashidro wa vundu la Gauteng bo Panyaza le Sufi bo bvamuromo ba sa khou vhuya ba mina na maipfi ba tshi khou taisa uri lihoro la ANC asidabi la DA. Khabo le Sufi na mudzirashidro wa lihoro la DA bo Helen Zille ndikale yo shoma hune ba fhindulana nga kha siatari la zwileludzi zwa vhudavhidzani la X ubva tshe ba lihoro la ANC kha vundu vhalandula u shumana lihoro la DA vunduni li la Gauteng. Odona novu wa bulubutsi nga mrawo bviswa tshidoni habe baba bene dorobo wa Tshwane bo Silius Brink nga vote dza ushafu lufelo khabo. Kha zwenezwo ndi hebo le Sufi bapfi ndi bone mkhuthedzi wa ubviswa ne dorobo wa Tshwane. Fedzi ba SACP bo dobva mulomo ba tshi khou imelela bo le Sufi ba tshi khou kaidza lihoro la ANC uri ba songo tenda mafhungo abo a tshitangani a tshi dzhenelelwa nga lihoro la DA. One thing that also irritates me is that we then allow these forces like the DA's Helen Zille to start interfering in the affairs of the alliance, to start interfering in the affairs of the ANC, insult our comrades, call on the president to take action against so and so. Manje sokuthiwa thatha decision against Panyaza le Sufi. Why should Panyaza be punished because of the instructions of the DA? Mungwaleli generala wa ANC bo tudzela kule mibigo ya uri lihoro la ANC likhoto dzhiela bo le Sufi maganda tiso lo disendeka nga zwela pfa kha mambi wa zwa vhudavhidzano. Bo le Sufi bo dibonadza phanda ha buranga phanda lihoro he ba talutshedza uri zwine ba khwambelwa zwone uri bo zwiamba zwikoroshelwa munonga ntha. We have noted the speculation in the media and social media platforms about the correspondence to the of the ANC Gauteng PC, Comrade Panyaza le Sufi. Bomba lula ba tshibvela phanda bo sumbedza uri aba khou ṱoḓa u tou humbulela uri bo Panyaza ba khou ri mini bo ṱoḓa u tou ḓipfela vhone vhaṋe. Comrade Panyaza presented himself to the officials of the ANC and provided an explanation that was accepted by the officials. This is consistent with the organizational culture of the ANC. President wa ANC Vho Ramaphosa ba khou amba na miraḓo ya GNU na lushaka bo sedza u fhela maḓuvha dana a muvhuso uyu wa vhuthihi ha mahoro a ṱhanganelano nnḓa ofisi khulwane dza lihoro la ANC. Vhadzulapo vhane vha dzula vhuponi ha mishashani umana na ḓorobo ya Pretoria vhari vha khou ṱoḓa na ḓorobo muswa wa Tshwane a tshi vha humbula vhari mafhungo ane a kwama nḓisedzo ya tshumelo u shaya mishumo ndi dzone khaedu dzavho dza ḓuvha na ḓuvha. Fulufhelo ḽavho ndi ḽa uri na ḓorobo muswa ane a ḓo khethiwa matshelo u ḓo sedzavho na kha vhupo ha mishashani madzuloni a fhethu o bvelelaho fhedzi. Musa to sara fhedzi maḓuvha mavhili phanḓa musi hu tshi khethiwa na ḓorobo muswa wa Tshwane. Lihoro la ANC Tshwane ḽi ri ḽi ḓo shuma na muṅwe na muṅwe ane a khou tikedzwa nga vhurangaphanḓa ha lushaka lihoro. Well, since there are talks with almost all these political parties, anything is possible. We might end up having a mayoral candidate coming from a party either than the ANC itself. So that cannot be ruled out, of course. But we are learning that there are talks between the ANC and the DA at national level. So anything that the ANC will provide as a guideline to ourselves, it will be taken as such. Musi wendelwa na ḓorobo muswa na ḓorobo wa Tshwane ro farelaho bona siphimo ya vhane vha nkhethiwa lihoro la Action SA. Vari vadzulapo a va tou vilela sa izwi nḓisedzo ya tshumelo
isongo thithiseya ubva tshena ḓorobo wa kale vho Silas Brink vha bviswa tshiduloni. Service delivery will continue without interruption. The officials have been on top of their game in making sure that we implement the plans of the city that were approved. But obviously the past few days we've had some incidents of service delivery chaos, which started Thursday last week. We had fires in Camel Drift, we had the burning of the Pyramid substation, we had the storm that left residents with outages. However, all those issues have been resolved. Musi vho moya vha tshi nga vhone ne ḓorobo tevhelaho wa Tshwane. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri vho pfa vho siwa nga nnḓa nga tshifhinga tsha vho Brink. All the services they are rendered to that site, but here if you look, for typical example, you can go and look at the sports facilities. Look at the place where the young people are playing. It's dirty. There's no one who's taking care. There's no one who's cleaning there. So hence I'm saying there is a difference between the suburbs and an informal settlement. Our sailor Spring, he treated us, I don't know what I can say like, but one thing for sure, he used to undermine us. Ndisedze tshumelo tou fana na vhutata tshili mudagasi na maḓi ndi zwone zwine zwa khou vhilaedzisa vhadzulapo. The new mayor must come here and see the living condition of our people here in informal settlement. We have a challenge of electricity here. Many transformers here, they are very old. They keep bursting each and every time. They are very old. So we need electricity. We need waters. Water tankers, they don't come even here anymore now because they say the city doesn't pay them. We need the person who's going to take care of the people of Tshwane. That's what we want. We need the services. Vhadzulapo vhuponi ha Mishashani vha ri vharangaphanḓa vha songo tou humbula fhedzi musi wa khetho. In communities in our city. Ikho ya vhathuni na kha vhupo honohu. President wa shango Vho Cyril Ramaphosa vha khou ṱahisa u vhaisala havho malugana na tshiwo tsha zwino tsha mabulayo ngei Eastern Cape he miraḓo ya rathi ya u lwa na vhutshinyi vha vhulawa tsini na Qumbu nga Sondaha. Muambeli wa President Vho Vincent Magwenya vha ri ndi mashudu mavhi uri miraḓo iyi yo vha i tshi khou ita mushumo wayo wa u vhona uri vhadzulapo vha tsireledzee musi vha tshi tshoṱelwa nga vhane vho ḓiṱamaho nga zwigidi. Government will continue to work with communities to ensure our homes, neighborhoods, and public spaces are safe and that criminals know they will pay for their deeds. The President welcomes the intensive police investigation into the Tina Falls Kotini incident, which the South African Police Service is confident has produced a positive lead. Vhadzulapo vha Naledi hune ha vha Soweto vha kha ḓi vha vho shushwa nga mpfu dza vhana vhaṱanu vhe vha lovha nga murahu ha u ḽa masimba e vha renga tshimasoni tsha henefho tsini. Vhana vha miṅwaha ya vhukati ya rathi na ṱahe vho lovha nga u tevhekana vha mulovha nga Sondaha. Mapholisa vha khou sedzulusa mpfu ṱhanu dza vhana avho. Ichi ndi tshiwo tsha vhuvhili musi vhana vha tshi lovha zwi tevhela u ḽa zwiḽiwa zwine ha humbulelwa uri zwo shelwa mulimo Soweto. Vhana vhaṱanu vha miṅwaha ya vhukati ha rathi na ṱahe vho lovha hafhaḽa Naledi nga Sondaha nga murahu ḽa zwiḽiwa zwo rengiwaho kha Tshimausu. We are sending the condolences on behalf of the department and the MEC, as we've been telling them that the MEC is away, is not in the province, could not come. But we are here as these representatives is aware that we had to come here. But more so the support that we will normally give to this family is quite important on how they're going to be managing memorial services and the funeral. So we'll be in a position to assist them. Vha muvhuso wa vunḓu ḽa Gauteng u tshi katelwa na MEC wa mveledziso ya vhadzulapo vho dalela vha miṱa yo kwameaho khathihi na u vha ṋea thikhedzo ya muhumbulo. The provincial government and the municipality of Johannesburg, we are visiting the families where the tragedy has happened, where they've lost their children. Through what the communities are saying, they ate snacks from one of the spaza shops around here in the area. We are here to pay our condolences to the families, but because we are also MEC and MMC for social development, we are also here to offer what we'll call psychosocial support and counseling to all the families. As you understand that the journey that they are going through is not an easy journey, but it is a very difficult journey, and no parent wants to lose his or her loved ones.
vhana avha vhoṱhe vha bva kha zwikolo zwa phuraimari zwo fhambananaho vhuponi ha Naledi. Tsedzuluso dza mapholisa malugana tshiwo itshi dzi khou bvela phanḓa. Vhaṅwe vhadzulapo vho sinyuwaho vha Naledi vho vala zwimausu zwine ha rengisa vhabvannḓa nga murahu ha mpfu idzi. Mulalo Munyai, SABC News. Vhalanga vunḓu vho Panza Lesofhi na vhana vho yapo Soweto u tikedza vha miṱa vhe vha ṱutshelwa nga vhana vhavho. Our approach now is to support the families so that they go through this process. But you are right, you must not be short-sighted. You must have permanent solutions. And to have permanent solutions, you must come and meet with the community, because I don't want to think on behalf of the community. The community must express their views without fear or favor on what they need to happen. And then I'll come here after the funeral to meet with the community and attend to those issues, including to give report back on the previous cases that have been there, so that we now give support to the affected families because they need our support and they need to know what will happen. Aba Commissioner Tshumelo dza mulayo kana JC vho themendela muhaṱuli wa Susanna Cohen kha vhuimo wa tshanḓa tsha presidente wa vhahaṱuli vha khothe ya zwa mavu. Muhaṱuli aba vha Cohen ndi vhone muhaṱuli wa u tou thoma kha vhahaṱuli vhararu vhudziseswa u itela tshikhala itsho nga vha JSC. The JSC has just concluded the interviews for the Land Court Deputy Judge President. After the deliberations, the JSC has recommended the appointment of Justice Cohen to be the Deputy Judge President of the Land Court. I mean, the JSC has considered all the three candidates, and at the end they found that Judge Cohen was the most suitable, qualified candidate. Minister wa zwiko na minerala vha Gwede Mantashe vha ri madzangano a sia muvhuso a fanela u bula vhalambedzi vhao. Vha ri una dziṅwe ndambedzo kha zwiimiswa zwenezwi dzine dza bva mashangoni a nnḓa dzine dza vha dzi tshi khou ṱoḓa u thivhela mveledziso. Vho Mantashe vha ṋekedza maipfi khuvhanganoni ine ya pfi Africa Oil Week ngei Cape Town. In South Africa, every political party declares source of funding. Every political party. We do that. I belong to the ANC. If you give us money, we declare it publicly. And we say NGOs must be made to declare their source of funding, because you'll get foreign funding that is actually aimed deliberately at blocking development. And we have a responsibility to counter that and allow development to go, a balance by development and climate requirements. Protect the climate, do development. Not this or both of them. We need all of them. For example, this already affected two major seismic surveys to date, including Shell, which abandoned their survey and went to discover oil and gas in Namibia, as well as ENI, which was taken to court 47 times by NGOs. That's where we thought these NGOs must declare their source of funding. And left and went to discover huge quantities in Cote d'Ivoire. The successful trade seismic data acquisition in April this year by Searcher in South Africa's west coast has proven that exploration of oil resources can be done successfully without any harm to the environment. Vasungutechera kule richibuya maragani vado pfanga kheto za shango la Mozambique une na vadzulapo va ilo shango vari khalino va dokota vepano. Rikoti vapo vatanganidza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 kharikandela phanḓa. Vhadzulapo vha shango la Mozambique vhane vha dzula mona na Giani vunḓuni la Limpopo vha khou takalela khetho guṱe dza shango ilo dza matshelo ho vulwa tshiṱitshi tsha u khethela vhuponi ha Homu 14C u itela u khethisa vhakhethi vho ḓiṅwalisaho. Vhadzulapo vha shango la Mozambique vhane vha dzula kha maṅwe mashango vha ḓo ṋewa tshikhala tsha u vouta. Hu khou lavhelelwa vhathu vha zwigidi zwivhili vhane vha ḓo vouta tshiṱitshini tsha u voutela vhuponi ha Homu 14C. This is a 14C village. 14C village emanates from the camp called Hlupekani, which is not very far from where we are right now. And this is the polling station that has been helping the Mozambican people to cast their votes.
since the elections have been allowed for the people that are abroad, like ourselves. Vunji ha bathu vha khala Mozambique vo ḓa kha ḽino sa thundu. Vundu la Limpopo hu na zwiṱitshi zwa u khethela zwipadaho furaru. Limpopo is an area that is being controlled in terms of diplomatic. It's being controlled by our consulate in Nelspruit, in Mbombela for that way. And then Mbombela has two jurisdictions in terms of province, which is Limpopo and Mpumalanga for that matter. So Limpopo and Mpumalanga has registered a lot of Mozambicans that will be going to the post. And here in Limpopo we have 30 polling stations that are already ready to receive people. Ava vhane vha ḓo vota vha khou ṱoḓa u tshi vha na tshanduko. Hi titwa hi ri kahle ku hi ya vota hi ta cinca swilo swo tala. Xa mina ku ri ku loko ni vota tiko ra Mozambique ri cinca li vuya ka ndlela ya kahle. Dzudzanyo dza u ṱanganedza vhathu vha no ḓo vota zwitzhini zwa u votela dzi khou bvela phanḓa. Vhashumi vha zwino na vhakale vha sa khou fariwa zwavhuḓi vha khamphani ya dzibisi ya muvhuso ya Great North Transport vho ita bando une vha ri vha ḓo eḓela nnḓa a dzi ofisi dza malanga vunḓu wa Limpopo Dokotela Vhuphuphi Ramathuba. Ava vhashumi vha khou bya mbadelo dza masheleni a randa dza milioni dza maḓana mararu a pensheni dzavho. Vha ri muvhuso a ngo fara zwavhuḓi masheleni avho a pensheni zwine zwa khou sia vhe thambuloni. Roda na vhashumi havhe vha shuma Great North Transport na vhane vha kha ḓi shuma Great North Transport na namusi roda hafha noni nga nṱhani ha zwa uri vho ḓa hafha u ita sit in vha ḓo dzula hafha noni vha eḓela hafha noni u swika vha tshi wana tshelede dzavho. What I received, it was a shame. It was a shame. And rena ba bangwe re ba shumete nna ke ba shumete mo GNT one be le maoto a rena a sa kgona bona bibile ke makana a re sa kgona selo ke ile ka utlwa botlhoko ka mata monna ka ile a bereka a be after mo a lwala a thokofala ra re ya mo depot gore ba re fe tšhelete tša rena di sekwe. mogala yo berekile o thoma 1984 o fitha ka 2013 mogala yo o buile fela. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala i tshi khou shaya nungo musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 55 cents, bondo ndi 22 rands 99 cents, ngeno euro ndi 19 rands 26 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe phala JSE i fhasi. Khazivelo za musuku ndi $2,616, ngeno platinum ndi $953, ngeno oil singokunakiswaho ndi $77.42 nga fagi. Ubva kha nḓowe ya khomunala na tshigwada tsha vhabveledzi a ḓovha madekwana avhuḓi dzihulwane nzhelele wa tevhela na nyimele ya mutsho ndende. madekwana ari kuwaṱanedza hune zwa zwino namba rali vhesa mutsho washu madekwana ano rakona uri khedzi mvula dzi khou vhona dzo ḓi ṋea maanḓa kha zwipiḓa zwinzhi zwa shango ne khedzi ḽa dzi khou vhona hanefhaḽa vunḓuni ḽa vhori ḽa Northern Cape, vunḓu ḽa Eastern Cape khathihi na vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal khathihi na vunḓu ḽa Mpumalanga na zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu ḽa vhane ḽa Limpopo. Fhedzi mvula dzedzi ri khou vha dzi ḓo dovha hafhu dza vha hone na matshelo dza ḓo dzambara kha zwipiḓa zwa vhukati ha shango khathihi na nga zwipiḓa zwine vha vhori zwa Devhula khathihi na zwipiḓa zwa Vubvaḓuvha. Fhedziha ri khou mutsho wa mapole khou ḓi ṋea maanḓa kha zwipiḓa zwa vhori zwa phina shango ya Tshipembe khathihi na kha vhuponi ha Kapa Vhukovhela nga u tou ralo. Fhedziha zwo ḓivha na tsivhudzo dza mililo ya maḓaka dze dza hone kha vhuponi ha vhori ndi ya vunḓu ḽa Northern Cape khathihi na mvula dze dzo dzi ṋea maanḓa kha zwipiḓa zwine vhori ndi zwa vunḓu ḽa KwaZulu-Natal khathihi na vunḓu ḽa Mpumalanga. Fhedziha zwa zwino ri mbo ḓi ḽimona ri mbo ḓi lavhelesa murotho na mufhiso u tshi khou kaliwa nga degrees Celsius mona ḽa South Africa Tshipembe na ri khou thoma nga vunḓu ḽashu ḽa Gauteng na ri khou ri khedzi khou ri 30 para Pretoria dza ri 28 para Brokenspruit dza ri 27 para Springs. Fhedzi ri tshaka vunḓu lashu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa hayani vunḓu ḽa Limpopo ri khou ri khou mutsho une wa vhori u ḓo wana mvula dzine dza dzi khou pfherefara kha zwiṅwe zwipiḓa zwa Tshipembe zwa vunḓu ḽeneḽi. Fhedziha dza swika fhaḽa kha 31 Musina dza ri 31 fhaḽa Giyani khathihi na 31 fhaḽa Vhurwa ri songo angwa na 27 fhaḽa Bakersfield. Ri tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa Mpumalanga ri khou ri mutsho khoyu une wa vhori mvula dzi ḓo dzi khou pfherefara kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu ḽeneḽi dza a ita no fhisa fhaḽa Sokokuza khathihi na
dzari 33 katina 26 pala Mashishing dzasvika pala ka 28 pala Mombela katina 27 Mkonto arishaka vundula bore ndil vundula KwaZulu Natal kona mchwamvura odina manda ka vunduli neza dusika pala ka 29 Pietermaritzburg dzasvika pala ka 29 pala Richards Bay katina 30 pala Vryheid arishaka vundula bore de vundu la Eastern Cape kwa mchwamvura odina manda ko pou adora mchwama kule pala KwaZulu Hospital zwa vunduli lifedza dzasvika pala ka 32 pala Mthatha kati na 32 pala Komani arishaka vundula le bore la Western Cape kwa mchona bore kezla mvura zikona zdochiko prefera KwaZulu Hospital zwa vunduli dzasvika pala ka 37 pala Lexburg kati na 39 pala Ottosdon on dezo ndi zwa machero fedza arishaka vundula bore ndi vundu la Northern Cape kwa mchokul zlamvura zikona zdochiko prefera KwaZulu Hospital zwa bodwasha zwa vunduli dzasvika pala ka 30 pala Kuruman kati na 32 pala DR zwa zvino arimodia ka vundula bore ndla Free State onar kuri kedzi mvura zodine manda kala machero unaweza zikana swika pala ka 30 pala Welcome dzasvika pala ka 27 Frankfurt kati na 33 pala Bothaville matazo zvino ribotipetsanga vundula shu na bore ndi vundula Northwest onar kuri kedzi mvura zikona la zdochiko prefera Hospital zvinhu zva vunduli unaweza swika pala ka 30 Mahikeng dzari 33 pala Tosca 31 pala Vryburg matango to angaredza bva katafula na mucho ndizvo zvorwa fara zvino mari kwana anotire uto usiku wabodi nda